high school headmaster tuna person to pudwa te hone tin helai huna trong trai tu an mo ruat heta kan DCC apa ka prana hei gan trong trai hei tuna kan pilai ta ai mua la om lang bo ko ma chung mi chung ma chuan trong trai na anei ta chút nhiều trong khát khát cài bàn của cái khát in buồn cái khát ăn đi gì nào cũng sẽ làm thay cái ní cần những chút khát khát cái là gì suy tư rồi học cần gì à chúng đi cần gì là ăn trăng chuồn hành suy để tay cùng như là hay khát khát lắm cái là cần nào để hay là school nào bằng cần nào rất là cùng mà nè hay là những hành sinh của chúng mà khát khát school nào bằng tên đi tên ani ko dam ta ina o mga apenson so no ako khonaya in buwa heta ko chakta school na pang heta rungkal ke ko in oma Thlahna tu tu David lalbin changa hun le tuilianin min phak lo an lo ti ani le RC lian te pon lian zai an re si dan ruwa lo hunin khaibi nei lovin am khatin rau are si kan tona kan ba khwa in ruwa kan elbena anun athiam atheina lan zo turin chak tiang sia rin don shuaye kho chak mi fi azaran thiam na lut kan be kan ba khwa a zir tir tunun klom le mai na khat ti in isang ming kan choi na nge sheiten nong kai lo tui film lang ero ani billo hei ero katia kan van man na ani thei chang se chang hen kan ti che pu he iku par chua khiar noi ve kan ni si khonu re kan dia ruan au si lo ifa ngai par tan song te thu rung chu kan
an lo me ti ati kum khua ang itan mal som na sang tam kan di le ui chung se din mang tha me le lo me
sukula engemo problem kan be chang puwa zai le thi tiap tu tho po tho ve thi kha ania ni sufficient ka ania nun lei ka ania ma se tu na chuan ei na thiam ni thi ka po hian an nei mang lo doctorate degree la tu ran nia Nizam subject ka PhD zirwai me ania Johnson College tu na hian lecturer tu rin na apule ta ni ti kan dia lo mong he ni chuan medical school tanga zir chua tho kamban lal hoi chuang a it hian a ei in hok tu pa pa ha Tuna IAS Bine bin Oma Pente hi ka chuang ani e kan han pen son thenga ara chuang han bu hiam alo le in ka dia eme chuak he